Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka NSS Lady Keane College haringkan kejingat trilang bat ka The Ultimate Legend Bikers Association Soringham Unit bat ka Soringham Presbyterian Youth Development Committee jong kejingat sang samla balang Presbyterian Soringham kelarake ya ka World Environment Day arajar arpusaw da ka penlong ya ka awareness program halor ka phang jong ka World Environment Day arajar arpusaw ka land restoration desertification and drought resilience bat hadian kata penbuat ya ka bike rally bat gijingyat kejat daki khana school jong ki school upper primary bat secondary school ki badan hasnong Soringham ak balara daki poster ki baki khana ki la drohi halor ka theme jong ka World Environment Day menta usnam ban pens ngut ho pat ba halor ka jingran kam ban sumar sukher ya ka mei maryang na ka menta ka bha kamyat jongi hi ki brio ki ba im haka hadian kata la yo ru e ka jingyat thung ding haka wei na ki jaka ka badan hasnong Soringham bat sam ya ki ding shaki khana school bakin thung bat sumar ya ki Hakani ke program la don lang u principal ka Lady Keane College, u Dr. DKB Mukhim, bat i resource person, iba M lang sti, ba Krishan lang Nongbri, u president ka Tulba, Soringham unit, haka juga por u badairu u program officer jong ka NSS unit Lady Keane College, la penyat ya ke program da uba data scam dekhar, chairman ka SPYDC, kumba shispa ar phongut ki khana school kilawan bane shimenta hakani ke program balayo ya ke jingkran aiman siam no principal ka Lady Keane College ban penslor ya ki khana kumno ban sumar ya ka mei maryang Apa kah? Sini apa kayu ni yang? Sini apa? Empat semal ni. Baik. Ini tu berapa pasang? Ini tu berapa pasang? Ada istana. Oi. Mana di ting? Baik. Kiap lu kiding, kiap lu kimara, kiap lu kian di badan ke kendauru, lain ke kendauru, kiap. Kamla suban, pergi ni kislai sentiu isok baru, tinggi dan kamu setui gini. Kaya kita ada desertification. Ni kau kaya ba ai gini bagan jam ni, baga kemarin kau koi kau internet kau koi kau kiap ya, healthy land. How does it turn into a desert? Kumno kau kelas apa? Rishiap ni negeri terkam, cakap terkam. Tinggi nyepet kita mah. Kenapa? Kemudian kau ba ni kau kata climate change bagi ya semua man kau por menta. Kipole atrai hagi kubor hagi news social media ia semua mana kita climate change dan bangai ndai la pingai ni pemet kadan hi pada gajing kita pi dai pi gajing slai hari kasih dungi menta kumno kolong da pi pa ini kisna malada badu ba menta usnam kolong kumno ka khamjur su menta ni pet ka rishat ko badan hapo United Arab Emirates Ini stesa neng Asia, hang tu ketika riset kebam Sudan, tang sulap boduna, hendrai mentah Sudan ke flood tu, ke Belingo, kumna ka flood ke Selai deh, kita ada kau climate change, kejing shit kemarin, kejing jur flood, kejing kriat ke belalong, siapa papalat, kini baru di demar ba, mengihi di beriu, ila penjular kemarin, oke, sesuatu yang kata, tega Kiwi kita ambil pilih yang tay deforestation. Kaya kita ambil bola menyitu ini kata deforestation. Kenapa berit? Belum menyitu, belum tip dia kan dia. Tahu orang lah, yarap lah merah. Kemudian deforestation. Orang ngerti kasih rum lelai. Kemudian ladafi pam nak yaki. Gede, besar. Baling pipa mi gede besar.
Boleh fikir apa kita gini so apa kita boleh macam ye bentuk jingtung, nih, macam surat, nih kita berdoa deforestation kemudian kerjing orang baru ini gede, kita gidan, kantor gede so kita hanya tu baca kah berpisah lagi, kita gede, ni tang bagi penbahaya kemarin kita penpangat yang lian, ni penbahaya khandau, nih kata dia semua nak ada Kejentun yang ide, kami akan pengkut yang kemarin, mereka berbahaya khandau. Ke khandau bagi kejengem tu, hantu khandau, kidan ki kenyang ki bagi orang lektin perang ki macro biome, macro arthropods, ki bab pida dan kam sisa, kum kiwi, ki mata, ki beetles, ki berit berfirman ini dah khamadu kita kidan kam, but kita baru kidan kami gini gideng kan. Kelam gini gideng kita kenyap, lada kita ki merak borok dia berkendau, ke kelah terkom, ke kelah desert, ke poilom desertification. Mo, terkerau, entah sini di tungdeng ni tang menpenik tanah dia kemarin menpen kod dia kalih ayam. Di tungdeng ru bangi tungkanya kendau. Mo, ini kitiet tungdeng lai, ki bahaya kitiet, ki rung si kendau, nei kalong kumba ki shempi de kiti ti sakandau tu pibat itu kundau rekti kideng gile omta kipen scam tu kundau badau scam tu kundau ru ulah ban pachi bon ha go mo boleh ni gini ki flooding namar kundau gamna abad ya go flood de chlei le ni la ka kundau re ka klan ko to ba jur kana ka dum slab ru kala ban pa ke to go ma but it's rather essential for every citizen of this planet to be mindful of our Mother Earth. Kami ia tambah milion mentah ni, mereka cium sukai wei kami, ini bensin kia ini program apa benda sini. Kami bersyukur kami mentah sini, hamal pada sini cium wei kum kita senang, kau ni umat benang, walau nak pedang kecil. Duk kecing pra kecing cat bisa kai nak kecing lihat cumi jibril di depan khusyah. Nah semua nak benda kecing si benda kiwi seng kumbal penbet akan dikasih kat peminangnya bun kenang pa nyitri gitu rekam kumbal bisa nombri dia akan dikasihkan katim habarok bagi percaya nak benda ka World Environment Day, kadai land restoration, desertification and drought resilience. Ini adalah benda kawai restoration, kacing penpaipat, kacing perbahapan, but kawai resilience. Resilience semua kacing lah, ban kirim yang hadir sini kebaban ini. Kawai ini kacing yuak biang ini. Jika yok yang ini ya kalau masih ada problem dengan cara mengelak yang bisa kami benar-benar barit adu kata pak tujuh peminjau resilience dengan jing impak jinglak pen kiri yang nak jinglong risnya certification bat nak jing terkok